Twe ekoso Kumasi abonte so adofo ekotwa ho ehia ye na chese Soloku mu akese na ekoso ewo Maa Adwoa 1 week no ase abusiafo na Maa Adwoa danfo e friend say na Akua ebeto social media no so say ono na sada na adwona Mr. Dakon bo Maa Adwoa tuo no otutu ne nan ekọ Maa Adwoa fie kọ frɛ no say Mr. Dakon ehia no ewo do fie tower ho Maa Adwoa kopie mu awre ho sem no esiye no abayo no kasaye ewo Maa Adwoa 1 week no ase na nsem bi sei na okan yenko ne ekotie mra yekoba yato aso ede ama me dey na me nim say me nye international nhyɛ da mfa me ho but say so me frɛ ntima me wabusua tina me busua fo so frɛ me ɛyɛ ɔmo wanwa because obi oni me bia nim say me ni so ɔhye me nkonda wo say me no obi anya problem na me siri nipa no me say da nya nipa me ye gidigidi na obi dey asem say ato me so eti me frɛ Adwoa pretty na me Adwoa pretty yes say wo life asina we si no na like ya me ni ho hwe na ye frɛ obi afi. It's me who I say sometimes when punctuation fail, force must be applied. I need to defend myself. It's me try to defend them. It's me did affin them. In fact, me didn't attempt necessarily because yeah, say madam for who now more the target me. It's me Africa sana office me cry minimum me cast who no we. Now me say me word me ba. Now I say me na working sister. But now we bring my cast say me nye din. We say we are say no. And I'm not saying anything. Minimum they see. Obi ani ho time we say be frag girl no. It's me be able me din wa asem no mesrem. So be able me din. Mo na mo se mo hu so be frɛ no. Ti se mo hu so be frɛ no de na mo wa witness. Nti mo obi a mo me din wa asem no mu. Pama show. Na Maa Adwoa nim no kwan be so wonim no emre dodo se na ne Maa Adwoa. Maa Adwoa de me call school me kra abrem wa dum ha. Me call school ye na ye kwa dum presby. Ti sa time no ona na ye panyin. Na me ma me shop so go lane. Ti no matter how it is be ba be twɛn no wa ha. Na olidi ye nyina ya ko class. My break I can't go can't see the better than so a sister, a mother, a friend to Yenina. It means a lot to us. So I don't know what is going on. It's a lady now, a friend who kissing no. She say, I'm watching one some say, what don't come up with for an I channel, won't it be? Many BBA. I know nothing about that lady. Many BBA fan of. But before say only an aswadam from Ebuno. That time now Nakasa now Ben Eban say that time Nasano. Because mother. And me mama ba ko frɛ me ma vida no so na like e shoot Maa Adwoa ti hwa na me gi boom na me buy ti me buy me dru ho no na police phone gina ba bia mu kun no na me so dru na me see free car na police phone about me search na so me nim hwe mate say shoot me sister na me be hwe na mo say ne ti e ko gi na je say oda ho ti e nyina e ko hu Maa Adwoa wo gi ho so me am innocent. I wonder how they first mention my name. Me innocent me nim mo hwe. And me Maa Adwoa akora she free. No, it will never happen. Because Maa Adwoa is a sister, a mother, a friend to me from my infancy. Nye na asemo. Police ni no, oni no wadam for Maa Adwoa boyfriend. Oni no. Police ni here ni no. Me nim no. Nim ne da. A 5,000 dey ska be kun oba officer. This officer kwara ho chiro. Ho show. Police ni no. Police ni suban te sen. Me nim no. Oni no. Takum, tago, me nim no. No. But me innocent. I'm still saying it. I'm innocent. Tomorrow they blogging me say yes na Akua be frɛ Maa Adwoa and I'm innocent. I'm not guilty. If I'm guilty na ubetimi ayi space na mo bia hu anim say na Akua problem no. Yeah. We wani ma no nko bia hu say enye wa. I'm innocent. That issue by police for what say their flow. I'm not even frɛ me because me nko nipa. Sometimes when punctuation for force must be applied, I'm innocent. I know nothing about it. I'm very innocent. Maa Adwoa is like a mother, a friend, a sister to me. I'm innocent. That's all I can say. Me innocent. It's me problem there. Because me so me waba. Obi de ye me anya me there. Be me ba so yeah. I'm innocent. So more am dey target me no. I'm very sorry. I'm innocent. That's all I can. Who na monti be to afa man for mo kasa why una nam so aba obi a wo ye bi no. Mini bibi ameka. They make me can say I'm innocent.
send kwantia ye fa so send sika free amano ne eba Ghana se wo Europe UK wo Canada uni how bia wo de an se obeko Play Store ana App Store na wa download the tap send app no wo download the pe obebusa se wo promo code and once wo abo Adepa TV e de ahyem wo bo shem se pe wo Europe €5 wo US Canada $10 wo UK £5 tap send wo send this kana free of charge ebetini abeto mobile money wallet and as a bank account tap send rate mu kenkon abusiafo na ne ekoso o Maa Adwoa 1 week no ase no ne de bi abesomo ewo ho na damfo no na nakua ene yedi nkan etese okasa ewo ho no se ono di asem na baye no oye innocent onim hwe efa ho ewo ho no monti nkofo mo tag ne se ono ene ko frɛ eye Maa Adwoa wo fie mo okodo fie tower ho ma asem ko si ye ni nyina onim hwe efa ho ene okọ TikTok dia nkofo tag ne yie se ono na eye Maa Adwoa damfo no nti ebo modin a na yentu yensa emfa frɛ no ewo ho na fe so abayiwa na eye video ni mu na na so one takum etwetwe nkomo no ana wo ye call na ni din anase ne voice ebaye na yese efre na okese nti ono mom na eye the right person na ebetimi ato ye nsafre na enye ono eye makua anase na nakua abusiafo ba so a na the comment dey ato comment section no wa subscribe e dey amay ye wo live e wo YouTube nti join ye eye Adepa TV so no drop comment na se ebrepam no so making kind e dey amawo e wo ho no ma se comment ni bi ashasia eba Miss Kabage wa ha ye ba bedi enkomo Miss Akua yeah nya ehu ne ekoso ewo eye 1 week no ase wo hwe nkofo ekotwa ho hia ye na chese adofo ebimusu no na ebimuso ede ayasa awmo esa ewo ho yesi esukura ye jai ehem ade na obeka ede afa eye Maa Adwoa damfo no nsem na okan ye no ehu because what tie bia fine tie die me tie bi but no crane say okay answer na be chance na ahwefo me chia mo wa wo share right about now with TikTok na so me chia Adepa no kure wo me say ababa wa de owu a de omo betumi aya ne say omo bebo Soloku no ever since I'm in if you know ade am hu ye with ababa wa na brantie wo no Soloku ana omuchi when Maa Adwoa baby bia Maa Adwoa wo bia Maa Adwoa kafra wate kafra due ni amani hunu ya na mpempi de bia meka se hwana ana wo friend se adamfo ena afofo bebre wo ho no until say ye ho beka no ye ho nkan ya ye hu omusu a eti omumu okay adamfo bi wo so ene hye nanum no kai wo ono koba no kai wo but asem ba na abengu de ma asem ya mesaka won kokwa mu ni say the only time I met me regard was a true person is behind my back dien ena eya woka asem sina mini wonu ma how do you defend the case do you defend it say ebia you know ehwehwenim ana eyo odokwan so girl yi kasa o kasa ye ne kasa tanye yesi asem no kra ye ntusabi no kra enti oba akua baby bia wo bia me ka kiro plan ne plan fa o kasa ye tan oya kani me ti o menya kani enti se me kasa ne kasa tan a wo so otenas no o self analysis oya ababawa yeah no kra and ababawa so dance na ebeka se o ye wuraba no de bia me sa de me so me hu ye mfato se how am kasa wa ha on the regular wunya me sa and your nim so be dia dance you know you on the flip side the people should be able to differentiate you and your friends and you out there you know with dignitaries when you akwanya ye interview wo clear e dey na brofo sami brofo ne dey sometimes o kasa etimi be fam o etimi be fam but oh we are kani ma ye hu aka asam ne brofo nya wo kasa
and I mean no sense and I want punctuation fails na dear me fabrofo me twanem poa but wo hwe ahantan kasa ne name abrofo sem na use na mfa also obi anim so oye gangster like oye stubborn no oye oye gangster nani so ohye wait me say me njo me see me njo ba jona menjo no me wo baby amedeko eno ne ahoma ne sia but me see on the flip side me ye adwuma na de metima kasa fi because eya ade a meje eya adwuma na wo ye adwuma na meje but on the flip side no we see ye hu me baby a me free ene ntete a ewo me mu wo enye adwuma a wo ye ena wanya akwanya camera nimpo ye mfa binto so say grant we interview that I still stand to be corrected. It's wanya akwanya na ye interview say social media platforms I be interview wo ukaka satan tan sa video ba ku bia me share wa GH o say ono de ku obi o de shit obi o it I don't care what I care is I'm innocent Listen, your course be on the fun or innocence. On the innocence, no, okay, sister. Ja innocence asem no. You are innocent, dear. Ababa was so in your home, just say, cabro fish. I will say for a video no nya bi nhwe na Akua video no ensem na okan wo mu no yentie ne ye emra yakoba ne ato aso de amawo. Member friend Maa Adwoa ko nye me age mate when you me bebe just say she na you want to dia go na say ba me am innocent nti mo ambo be din no no mu fie anka mo pe mama mo fie ti na aba ne sa I'm innocent na Maa Adwoa ebusia ye de so ewo Maa Adwoa ayiyo no ase na ene ye hia nipa ebe nam social media se wono ana ekofre Maa Adwoa Maa Adwoa atwa nananom wonse do ehun nsem na kwakwa bebrebe na yenye nua ba na Akua hanom se ya yene ne ba bedi nkomo na ebusa ne se aso ayonkofa be ne da one Maa Adwoa ntem na ye no kre se ono ana ekofre Maa Adwoa Maa Adwoa atwa nananom wonse do na nanamo akwa ye ja papa bia boko ye ja boko ye hwe ebra wote se ye de wo tag se ona eye waku Maa Adwoa na so afra ma yakoku Maa Adwoa no sen na oje asem ne fae me de na me nim se menye international shada amfa me ho but so me frɛ nti me wabusua tina me busua fo so frɛ me ɛyɛ ɔmo wanwa because obi oni me bi anim sɛ mani so ɔhye me nkonda wo se bi no obi anya problem na me stre nipa no me sada nya nipa me gidigidi na obi de asɛm sɛ ato me so eti me frɛ Adwoa pretty na me Adwoa pretty yes wo life asina we si no na Akua me ne ho hwe na ye frɛ obi afi eti me so man ate me ho ase sometimes when punctuation fail force must be applied I need to defend myself. So me try to defend them home. So me did afinatem. In fact, me didn't attempt necessarily because yeah, say madam for wu. Na mo dey target me. So me na Africa sana afisna me cry me nimo me ka say wo na wu. Na me say me wu agya me ba. Na wa say me na wo ken sister. But now go be ma ka say me nye din. We say we aso. And I am not saying anything. Me nim dey see here. Obi ani ho tam o kese be frɛ girl no. So me bi so be bebo me din wa asem no me srem. So be ya bebo me din. Mo na mo se mo hu so be frɛ no. Se mo hu so be frɛ no de na mo wa witness. Nti mo obi a mo me din wa asem no mu. Pama show. Na Maa Adwoa nim no kwan be so wonim emre dodo se na ne Maa Adwoa. Maa Adwoa de me call school me cry abrem wa dum ha. Me call school a ye na ye kwa dum presby. Ti that time no ona na ye panyin. Na me ma me shop so go lane. Ti no matter how it is be we ba be train wa ha. Na olidi nyina ya ko class. E ma be ko je kan ti sika de beto aduane adi. Nti your sister, a mother, a friend to ye nyina. It means a lot to us. So I don't know what is going on. It's a lady na your friend who kiss. Abusiafo we ne ensema na Akua ekai ewo ho ti untie ya fei na waba so Akua ensema ono so eka de fa Maa Adwoa wo no eho no so no de oye innocent onim bibia efa eye ewo no ho na ne ekoso bia so emfa na ho ewo ho no nti munja ise mo tag no mess ya to aso a na adepa ebiem kasa o kasa na kasa fi onim kasa. You know, a deep thinker because you know, this lady has, you know, problem with Maa Adwoa. Maa Adwoa, okay. Yeah, and she had a problem with her. Me so me sure there na me to me wouldn't say nim no nim kasa nti na mo kasa sa.
me nya sure so Maa Adwoa problem bia because me ni obi wo problem me go pehwe won ye ase na me koso a me mma kwan ma ye interview me enti wo so wanya akonya na say ye interview a edi ani kasatantan na ye bo obi tuo ye na ye umfa ho ni nipa kra ye bo ni tuo wo die ni say you are innocent like eba ni say the subject matter ni say eba ni say ne di wu be wurewure sa impo esi wo TikTok na nkrofo twi wurem and then what TikTok for ni twi wurem no me wo kan bia na say wo kan bi say yes girl na okofre Maa Adwoa no de na akua wo kan bi da ha Debi wo ye ho wo breaking news da me wo bibi sa media no so che say yes na akua no ye wo enti no e dia me take cry okese minim say o sin for the tag ni say no mo the tag wo TikTok anka interview we kura e bia nya me a mesra mo you know you are speaking to the wrong person enya me a lady na me nim say yes and me ti say yes wa kofre no lady no call report me to the police into mesra mo channel mo energy and again e bia me no me detach and me dey associate myself from the said no can you on can have that image now na and I'm innocent now when punctuation fails now but force must be applied and kika brofuma yetie yes ababa wa kama we akeni when your platform kakasade Miss Anna minima kanfo yeah no correct se mo kakasade ntinka kakasade mayehu ema suni ewura basem ewo mu wo de wa ba benya akonya na okasa kasa finsa ni kasa time ewaba me kanokra cho me cover god me kanokra cho wo me kanokra me kaneka true ebi obi anka nche wo media no so ebi omo ye fan yo mo twetwe wura mu se eyewo ena you know ukofre Maa Adwoa na ndenti kra ntina eye Adwoa pretty mo be tag wo say ye wo because enye nko ani obi a wo be Maa Adwoa adepa so mo tag no TikToker onko TikTok no nko reply onko yi anu wo ho ana ebe to TikTok me hu say other platform for na afa fine but then again mpo no wo channel wo energy akose na na mo ka wo TikTok na mo ka ye na yesi girl bi di we na yesi we ye we enu hu hia wenya akonya ni kakasa ehote e kire wo abrofo sam na emwa e kire Ghana for because me see me nya kani because obi o share interview ni bia ko comment section bia obi a so woni Maa Adwoa wo problem ebiso na woni Maa Adwoa ni problem bia ba un kasafi sometimes obi bia be free wanu aba any so has nothing to do with kasatan time okay me see me no so but on the flip side who be wumi a until say we be press me button no you wouldn't know what is behind this smile enti no say wo wenya akonya enese akonya na wonya na ye die tuasi so David ana ye jojo ana ye tito ye interview you can choose to grant it or not. You can choose to talk or not to talk. Okay, media houses be brave. You have the platform. And you were ready to talk. Say, "No shoot no then you me mo hwe." They answer we are innocent. And now okay. Go back and listen to videos no. Ko pages platform no so ne ko tie yourself. I don't know, so maybe why you intoxicated kakra. I don't know. Were you a bit tipsy? Didn't I yo? Kasa no kasa no. And just how ya keni bo. Me see her me nya keni. And so the me be man no na sa me kasa. Me see keni. Obi o sincha maka say eh na ba ni say first so we me dey na me ntitwi. But enam so me person me suent day in and day out no. Which time I dey back no me dey atu me ko to dwem. Which time me no me dey atu me ko to dwem because me person me make mistake. No aba be correct me. Me pay ni mu kan. Na wo a wo ya keni a wo sa ati akamemu. Na wo nya akonya na wo kasa. What down for only call school. Yeah. And now bro for no chinchine try say so you so oni mu ne pa o say onu kwada na de o mu twa kwan mu ane ade by force say we say ka bro for na raba o kan bro for no portray as a rude girl
ma wo hu se wo ye rude brofo na wo ka ye no ma ade ne ye se woni ntitiye me ka no kura kire wo ye oba atsemia ebia baby kura na edi kan ntitiye ni wo na bi ne toso biem ne kasa enye kasa tantan enye enti wo a ofri wanya akonya no see brofo ye obi kasa ba ye den so kurom ha say brofo ni tree na nam no cry ene ye ka wo nti a wo du bedwam aka kasa ka me they are not as a Susie also one the one teach you one good at what catch you obebum brofo no so na etweke wa ma ye hu stand enti wa ma ye hu stand no onkon ye bibia be ma no ho akere no akobedwam no akokatwi wonne oba akra ha mpodi na no aforce e katwi akra kwa omunya na teach no wonya akonya kakasa ho tew mo amone na na kwio se ho awane na mo ne nkasa fi yo bebi ayade ni so hye kasa ko sure ebia wonam fofo no mo ye nyama fi bi kira obetimi di say ni so kasa na ko but ebia mi ken se bio I still stand to be corrected na kwa ebia wo nware ye okay ebia nanka wakonya ni ebia wo kunu bi hyaw adi ami na kwa mi ye amikas eye juma o no cry joni bia nim say miss kama god this is how I'm making me deliver do baby am daboko do baby am hyehye ba wo enye we juma eye akonya na wanya na wo kire wo nsemu meni die mbra ho na bi nka wabusua no cry ma ye hu say akama mu na ye so mo dia chi kasa no mo na ye omo dia omo na omo kasa bi mese no ma ebuo mbra ho na ade onya akonya na ene yenim say mani so hye and I'm innocence and I want punctuation feels so free baby no akotena ho on free baby a wo mu nko de wo so usua so free baby no akotena wo yes when you go to Rome you must do what a Romans for no omoye into wo Rome nko ade wo so usua so onya kan ni kurapo onya santini a e wo se kasa no oka kasa e ho tew ade yenim ye maame no bebre wo ho no ma omo mfra ahemfie enye ahemfo anya obi na tete omo but o dress no do bedwama the way o kotokoto and that's one thing I like about yes obi mo say bibi kasa eni die bi me growing up that's the enia me who with Ashantis yeah okay as much as they can be rude that's the enia me di hu wo mo ho enti me hu akanyi asantini akola o kaka tantan a me bisa no say efie bemu sisi ya tia no ofie ya bone so ofie a emfa no de epie ewraba kasa na kasa nye sune enke bibie mu da me nka se put up pretense but then again uya oba uju bejem usanya akwanya ne biem na se ye interviewer fa wo hu tutu ye ade ba me kasa fa hu tutu ya wetima se Matias fa wo hu tutu ye na you are what you attract kasa ya be kasa ya abonkelefo na kasa eno mo betie abonkelefo na mbe ya da no mbeba but oba na be yi kasa no to bako ma ye hu awura basama o se na ohini bi minister bi boga bi bibi sa na beba wa kwam but o be kan amen ogina ho no nso hwe ni bibia ne ye bia ne bibia obi nkase obi enanu a ne kasa anye won say me wo kasa bia ya me kasa sometimes enkofo bi o mo disappoint obi so ogina wo say no ho ye fe pa bo obi enanu say you look like someone I know eno ye bia ogina ho no no ne ho ofe oba so no tuntun kama osade ni kiki ya hye nani enye easy wo bebie wa no akasa Abusiavo tap send ejumako bia wo Europe, Canada, US so send this car e de abagana wo de famomo account and as a bank account but more than ko Play Store and App Store na download the tap send app no o download you be so promo code and once about the Paaa TV e de asho about the Paaa TV show we are first transaction no wo Europe you bet €5 so Canada na say US so bet $10 UK e £5 into so na use tap send app no fe do jumanyina e ho no mo efa me say biom eye video no eba abonte na akofo ka say gay rude or you rude na
awose o kire se enye me na me ya damfo na ye befre me no bo betimi aka se ye okese ena ebia okoye ene ade nti o maame kra betimi a kire se bia enye me na na akua ana ne brother bi betimi a kire se enye me na na akua ena me be friend so omu wo bibi bisa ne brother na wo fie sa dada sada no ana me boa o ka se wo yita wo ne ane ne grandma nti omu no betimi a chenka obetimi ada ne interview no dia mo se omu pe question bia concern obi obe frɛ ya omu ko bisa obi a no wo fie ane nipa oba ho ebe frɛ Maa Adwoa ana aye no kre na one thing at the part the thing is ona make us won so onya akwanya no yeah nanka obetimi de yi no ho ano but ne channel na ne channel nipa ban a oye okay was say okasa kasa bibi oh me nim ye nti a me nya akwanya bebre nkofo kasa na eyemia bra wo de hwe voice no ko munko tie voice no hwe kasa me kase ade na Ghana fo bi yesa nkofo wo fie honom even there was some eye witness bi no mo honom ade na nkofo be so mo ya no mo di mi rem ebusuan fo Ghana fo me sremo eni die kwan so menim ho hwe unja sa mo twetwe mi wewere mu no o sani abrante no di kan ta kunkro ba ku bi na obaye no also the way obe clear wo social media no so TikTok wakote mini hwe o clear we no wakote eyi no kwa no insensa no koso meti se yesi wankwase o dwe no ho ba eno die o pe ne shine also di we no na nekwe odi kan be clear wo TikTok se nya mia eno wie okwa yie na so san so oh me medi kan ka se nya mia ntana na mo ha mo ho enyamia kasa o na no wan se kasa no so no laki kasa no na akua minim so di agro TikTok tie ebi obi nkan kire me ye so keen with kasa answer na mikro beben o kasa turn off I find it so hard to entertain you nana kasa edi ubeko baby bebre se wotimi work on o kasa bebie kwan bebre ama you are a very beautiful lady o kasa wo bie wano a wano kasa na koye say you look like someone I know enye kama eni so she has got nothing to do with kasa time suya kasa go and read comments. Me sanka meti o kasa na mehu anything wrong with delivery. There's nowhere na bet na say abo wechimpo. But see, we kasa there's everything wrong with kasa. And I will portray gesture bit to say one Maa Adwoa. I think say more problem issue. And there are some deeper issue bi wo mu. Enye ababawa wan kasa ye. Pe akwenya na TikTok live. Na baby bia Maa Adwoa samai wo bia pa na cho wan kasa ye ana bro na be clear and say wo se satan bia na me buafu o e bia busuafo na satan mo bre stress e bia pressure na ba me so nti na interviews no ade busuafo me kasa na me call dodo mo fa me bone nye de enche me ni ehu se won ti sa eye bibi na si na ma bibi ba sa ba be jina kasa na munya me wo ye busuam anka ime de me hia wa medi mo busuam hu nti na ma medi mo busuam nti na mo de hye me si obi wo ho ma se wo me busuam na se tuo di asem be hye wo de be hye yeah no correct wo suzie busuam na se Joshua di asem be hye wa o de be hye asem no wa analogy no bad kasa no wan kasa yie and the way kura ye bisa wo se Maa Adwoa danfo ni Maa Adwoa boy police ni wunim no kura hwehwe o chance bi I say that broke boy, that poor boy. Hey, let's own him Paaa na. In a way, who said who you are down for no? Maybe I don't come back. Maybe I walk we need 5. Oh, asama ba wa down for na that form no. Kasa ye man munyam shebin ka girl no. Mo mo se mo ye na fofo na mo ye Maa Adwoa na already girl ye gu nani ma ase. Dada. Enim gu ase bia me follow no dada. Inti mo friend say na now for the childhood friends no munya akonya na mo kasa monka kasa hotew na munja kasa fi no na girl ni yenensie ni so still kasa fi nyama guso type I don't know
na wonya akonya bekasa na me mfa wo ni diobo ni tuo de ehia me ane se me am innocent and when punctuation fails and a first must be apply na ububububu ofumu sa eyo se wonya asem papa mi ka when punctuation fails ebia mark no kan punctuation was sit there no wonya punctuation marks bia gba no gba ye ti na weti bro fo nya okasa akanya kola wa down for da form say ya when you akonya ni ye interviewer wo kasa ahantan ahomaso 247 and when punctuation fail and I don't care who dead behind and I mean and I'm innocent answer the best stories no me pese obi bi abaso no nti na nekua interview no kakra bi emra yakoba na ya sorry jumedie no eso da one Maa Adwoa ntem no kre se ono ma na ko frɛ Maa Adwoa e ma ne Maa Adwoa to nananom e won se do na nanamo akwa Yeja papa. Bia boko. Yeja boko. Yenhwe ebra wo te se ye de wo tag se una eye waku Maa Adwoa na so afra ma yakoku Maa Adwoa no sen na oje asefa ye. Me de na me se menye international shada am fa me ho. But so me frɛ ntime wa busua. Tina me busua fo so frɛ me eye omo wanwa because obi oni me bia nim se mani so wo hye. Me nkonda. Wo se bi no bia nya problem na me stre nipa no. Me sada nya nipa me ye gidigidi na obi de asem se ato me so. Eti me frɛ Adwoa pretty na me Adwoa pretty yes we life asina we see no na like ya me ne ho hwe na ye frɛ obi afi eti me so man tell me ho ase sometimes when punctuation fail force must be applied I need to defend myself eti me try to me defend me ho eti me did afi na tem in fact me did na tem necessarily because ya say madam fo awu na mo de tag me eti me na Africa sana afi na me kra me nimo me ka say wo na wawu na me say me wu agya me ba na wase me na wo ken sister but na go be ni ma ka say me nye din say we ask no and I'm not saying anything minim dey see here obi ani ho tam okese be frɛ girl no nti me bi so be bebo me din wa asem no me srɛ mu so bi ya bebo me din mo na mo se mo hu so be frɛ no nti se mo hu so be frɛ no dey na mo wa witness nti mo obi ya mo me din wa asem no mu pa ma show Na Maa Adwoa onim no kwan be so wonim no emre dodo se na ne Maa Adwoa Maa Adwoa dey me call school me kra abrem wa dum ha me call school ye na ye kwa dum presby ti sa time no ona na ye panyin na me ma shop so go lane ti no matter how it is be we ba train wa ha na olidi ye nyina ya ko class e ma break na ko na ko je account ye sika de beto aduane adi nti your sister a mother a friend to ye nyina it means a lot to us so I don't know what is going on sa lady na your friend o kese no say mwate no ho asem se wode ho akoma police fo na se ache no wonte bibi me ni bibia I know nothing about that lady me ni bibia fa no but before say only anaswadam for ebewu no that time onna kasa na oben e ba say that time na say no me kra na mada na me ma me ba ko frɛ me ma vida no na like e shoot Maa Adwoa ti ho na me gi boom na me bae ti me bae me duru ho no na police phone gina ba bia mu kun no na me so duru na me see free car na police phone e ba me search na me so me nim hwe mate say shoot me sister na me be hwe na me say ne ti e ko gi na je say oda ho ti nyina ko hu Maa Adwoa wo gi ho so me am innocent I wonder how they first mention my name me innocent me nim ho hwe and me ko Maa Adwoa crash free no it will never happen because Maa Adwoa is a sister a mother a friend to me from my infancy nye na asemo police ni no one no wadam for Maa Adwoa boyfriend wonim no police ni here ni no me nim no a 5,000 dey ska be kun oba officer kwa ho chiro o so police ni no sense police ni so ban te sen minim no kum tago minim no wonna nhiada minim no but me innocent I'm still saying it I'm innocent timo amode blog me say yes na na ekele be frɛ Maa Adwoa I'm innocent I'm not guilty if I'm guilty na ubetimi ayi space na mo bia
abusiafo na yɛde nkɔmɔdwetwe no edi AC Miss wo bibi katwa to na dia me wo katwa to ne se biom girl no onya akwanya nya by force se wo se okabrofo wo ya kanni ntu onya akwanya na ka wakan kasa ka asante kasa na asante ka ni hu maasu ohun na abegina na be one punctuation fails ni force must be applied na and me ye unua ba and nka on fan kata give me this anya na sa kasa na kasa papa wanya ade it mesre ma adwoa nan fufuo no se ma adwoa already ye de ma adwoa dane tag bi sisi abema insama metete wo ho no na bema bi send you video yes na Ghana for ma cheaters and a double dating and a multiple dating and a son out the bed and some fitting time ma adwoa nsem ne ba ye masubu adepa masubu enkrofo dia na de ma adwoa nsem no e tag enkrofo me case ma adwoa iso want sa bia no want sa na nadamfo so na wunya akwanya ne ye interviewer medinya medi sramo girl ni wechi no ensam keka na doso onu die wehu ni die o na wo me hu say ye interview no na o say no obi dey target sem ni bewu ana wa say o say me dey see dey wuja me ba ana ne ba say dey ewuja me na wunim dey do beko obi anim ahantan kasa de girl okay bi o ada what bibi so ana ye can be there fine it's okay you have to have that spirit no correct but and someone now can ebi wo ho ma na wo can kure o but body language any wo all trans no enye enkoye no o pa chesa wo dia wo ntisa na hwan na tisa and so bia me ken so wo dia bom what the aso bia minim no o si oba we na wo kofa no girl we die wo betumi wo ka chen se wo betumi na wo de be boy no so kobo girl na manie say madam for say metumi wo si wan ka ne bone kwan so na wo twen akoka chen se ni twa asidi ansa no wo say wa ye no wo ka che boy ni say wo betumi you are a snitch wo kasa boy no nti yes ramo pa ma adwoa nan fofo na mo frem wo se mo ye na ma adwoa nan fofo e na mo frem wo se mo ye ma mo ja si se ma adwoa de na abeto ho nti ye jai mo a mo pese mo che se ma adwoa de ye koshini ma adwoa de we huni die o yese no de aka no show so won se wonya access ye grant we interview anka obeka nyansa se won se watoto bomb na ye se bomb na wo to na ye bomb papa ebe wo se girl we de nyu so ohio o kasa ni social enso wagu hu fi egu enim ase yesra mo ma adwoa na fofo mu nsua kasa wo ma adwoa dan fo wonim kasa bia kosua kasa until se ma adwoa ye besie na ni news ni bewu no midinya midi sra mo a wo ho na mo fra mo se mo ye ma adwoa na fofo do jena na akua be ye mi pese mehu bia sune so if you don't have anything nice to say, shut up. And but not indirectly, no me throw jobs be. As if say we defend ho. Now so now say we cassette our downfall. As if say you know we defend our downfall no. Now so now we expose our downfall. Yes ramo. Account phone call asante phone call. Muju baby eya mama ye hu musuta mo asante kasa na fi mu ho na eba. No correct. It's mu asante kasa ho betse. Medase eye dani edem wose sorry dear sorry eye ke eye bimpa ana bimpe wose my sisters what is going on no I'm Kumasi guy I'm Edum guy watching live from Germany okay baby I will be a chia ewo ho no mo wose wo ye Edum guy a watu kwan ekọ abroad oh okay a chire mu hina ya ti ase ewo nana ke wose ha
when punctuation fails, force must be applied. And also by obviously for your baby as so your brain now share at the Paaa TV live on YouTube. Obaso no wa subscribe at the amaya subscribe button wa boso send a videos be about on TV obenye be share. Samsung now call TikTok, Twitter, Instagram, Facebook baby at the Paaa TV be follow your pages no na wa like so at the account amaya. My name is Cover Girl na den komo twetwen we at the ebro. Your producers are omoboa ye chinchim video no edema ye tio and afesu Joshua midin AMS Maa Adwoa besan so share biom ya kram